Ovo je za nas veoma važan događaj koji predstavlja priliku da pokažemo našu kreativnost, inovativnost i stručnost u raznim oblastima, od tehnike i tehnologije do aktivnosti i događaja. Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas mogu da vas pozdravim i predstavim vam ovaj poseban događaj koji je vrhunac našeg školskog kalendara. Cilj protekle nedelje je da učenici primene svoja znanja i veštine u praktičnom radu kako bi stekli iskustvo i postali spremni za budućnost. Ovo je također prilika da pokažemo javnosti šta sve škole grada Subotice nude u smislu obrazovanja i kako možemo doprinijeti razvoju društva. Verujući da je obrazovanje najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet, nastavit ćemo da u budućnosti podržavamo ovu, ali i slične manifestacije, otvarajući vrata poslovnog inkubatora kao sigurne kuće prepoznatljive po dualnom obrazovanju, edukaciji i podršci.